je zapravo drugi put da se održava ovakva manifestacija u organizaciji ekipe Naše stanište koja se bavi ekološkim radom na području Paraćina, Ćuprije i Jagodine, konkretno ovog puta na Grzi. Ova trka je malo drugačije karaktera nego ranija. Uključuje stazu 10 km kroz šumu sa sportskim poligonom na terenima hotela Koliba na Grzi. Imamo preko 100 takmičara iz cele Srbije za prvu manifestaciju ovog tipa. To je jako dobar odziv i za sada su utisci stvarno dobri, ljudi su zadovoljni i paketima koje smo obezbedili za njih i preprekama, i staza je fenomenalna, tako da očekujemo da se ovakve manifestacije nastavi u budućnosti u što većem broju i uz što veću podršku sponzora. Recimo, ovog puta sve to ne bi bilo moguće da se organizuje i održi bez opštine Paraćin koja nam je pomogla, bez teretane Mr. Hill, hotela Koliba, Rosa vode, kompanije Jafa iz Crvenke, kompanije Najax iz Paraćina i još nekih drugih sponzora koji su također izašli u susret logistikom i svojim donacijama. Ovo je jedina trka u ovom delu Srbije koja se održava. Smatramo da je Grza i Paraćin najbolja je lokacija za takav događaj i želeo bih da pozovem ljude na buduće akcije čišćenja koje budemo organizovali i na buduće sportske akcije koje budemo organizovali također, zato što je ovo za dobrobit svih mladih ljudi i svih ljudi koji žive u ovim krajevima. Staza je planinska, tako je, na stazi su naši prijatelji iz planinarskog kluba Javora koji su nam također velika podrška. Tu su i momci iz Sportskog saveza, angažovali smo i Gorsku službu spasavanja, tako da smo vodili računa o svemu. Tu je i lokalni Crveni krst iz Paraćina i Higi obezbeđenje koje također vodi računa o putevima tokom trke. Dakle, staza se odvija, nekih 9 km je kroz šumske predele sa usponom i spustevima, a zadnji kilometar je kroz glavni put Grze i onda se završava ovdje sportskim poligonom sa 15 prepreka za spretnost, izdržljivost i snagu. Utisci su fenomenalni, organizacija perfektna, staza još bolja, prvi deo staze je mnogo teži, drugi lakši. Uspio sam da održim prvu poziciju još iz početka. Tako. Šta je bilo najizazovnije danas? Danas ove prepreke i brdo iznad prva staza, prvi deo, mnogo teška. Veliki deo je problem, ljudi koji ovdje trče nemaju dovoljno dobru opremu. Oprema treba dobre patike za trail trčanje. Dosta ljudi nose patike koji su obične, to uopšte ne može na ovom terenu da se postigne rezultat. Može da se trči onako, ali za neki rezultat ne. Hoćemo li vas ponovo viđati ovdje? Obavezno. Obavezno, ovo mi je prvi put i sljedeći put uvek. Priroda, fenomenalna trka, organizacija, sve na nivou. Ja zadovoljan. Za sad drugo mesto vidjet ćemo kad ostala ekipa stigne, ali prezadovoljan. Najizazovnije definitivno je sam početak i intenzivan uspon, sigurno prva 2 km, to je dosta digne otkucaje srca, bude dosta naporno, ali opet bolje na početku nego na kraju. Poligon fenomenalan, sve na svom mestu, nije prenatrpano. Ja sam prezadovoljan i rasporedom ovih prepreka, tako da sve pohvalno. Ja kao osoba koja obožava prirodu, obožavam i planinarenje i sve, ja sam oduševljen i evo uživam u ovim prelepim predelima. Ja
Ja sam prezadovoljna, toliko mi se sviđa i organizacija i mislim da me taj pozitivan duh sa početka, nekako i priroda i ljudi i nekako idealan broj učesnika i savršeni startni paket i nekako sve je od početka bilo na visokom nivou i muzika na početku malo sam se razmrdala i onda mislim da mi je ta u stvari pozitivna atmosfera, pozitivan duh dao taj podstrek da se borim i da idem napred, tako da ja sam u principu prezadovoljna, svaka čast organizatorima, svim članovima tima i eto, sigurno sam da ću ponovo doći, mnogo hvala. Mislim da je najizazovnije i verovatno bi se svi složili bio uspon čim smo krenuli, ali nekako sam i tu onako govorila sebi ajmo, samo još malo, ja tako volim, samo još malo, samo još 500 metara, samo još 200 metara i tako negdje odbrojavam i mislim da mi to olakšava ovaj put, a najzanimljivije mislim da je najlakše i meni najzanimljivije, to je nizbrdo, onako samo sam se pustila i samo što se nisam skotrljala, dodala sam ljubom to, brzo sam. A također naravno ovo poligon na kraju je prezanimljiv iako sam crkavala i baš momak je trčao i snimao mi kao ajde, ne mogu, više ne mogu, ali kad se završi nekako onda shvatiš koliko više možeš nego što si očekivao i mislio da je moguće.